4,200 persuna pożittivi għall-Covid-19 jew fi kwarantina illum setgħu jivvutaw f'7 postijiet tal-votazzjoni apposta. Persuni pożittivi fi kwarantina vvutaw permezz ta' drive-thru u ċ-ċentri kienu maqsuma f'żewġ partijiet li jisseparaw lil dawk pożittivi għall-virus minn dawk fi kwarantina. Fiċ-Ċentru ta' Smart City qed jivvutaw dawk tat-tieni u r-raba distrett. Fiċ-Ċentru tal-MCAST f'Raħal Ġdid qed jivvutaw dawk tal-ewwel u s-sitt distrett. Fiċ-ċentru taħdejn il-Mater Dei Bridge f'Ħalfar qed jivvutaw dawk tat-tielet u l-ħames distrett. Fiċ-ċentru taħdejn l-Outdoor Gym f'Taqali qed jivvutaw tas-7 u l-11 distrett. Fiċ-ċentru tal-Park and Ride f'Pembroke qed jivvutaw dawk tal-10 u 12 distrett. Fiċ-ċentru tal-Life Sciences Park f'San Ġwan qed jivvutaw dawk tat-8 u 9 distrett. Filwaqt li fiċ-ċentru tax-Xħajma fix-Xewkija Għawdex qed jivvutaw dawk ta' 13 il-distrett. Ma dawn żdied ukoll iċ-ċentru tal-votazzjoni fl-Isptar Mater Dei li fih ivvutaw dawk pożittivi u li qed jinżammu fl-Isptar u dawk li ddaħlu fl-Isptar minn wara nhar it-Tnejn. Il-voti ta' dawk li se jivvutaw fiċ-ċentri tal-Covid se jkunu qed jinfetħu jiġu skenjati b'mod separat mill-bqija tal-voti, hekk kif il-persuni li se jgħoddu l-voti ta' dawk pożittivi jew fi kwarantina se jkunu libsin il-bies protettiv. Dawn imbagħad jiġu kkalkulati mal-bqija tal-voti permezz tas-sistema elettronika.